So friends, what I eat in a day, let's get started. So friends, ମୁଁ first start कली morning drink रू coconut water. Coconut water आम body को hydrated रखे, आम skin ପାଇଁ बहुत भलो, आम weight loss करिबारे भी help करि थाए. Then I eat 10 almonds, 1 banana because almonds रे भरपूर मात्रा रे fiber and magnesium अछि जहा कि आम heart ପାଇଁ बहुत भलो and bananas रे vitamins, minerals, antioxidant भरपूर मात्रा रे अछि. Then मो breakfast रे half cup of horlicks then 2 toast खाइली. Then mid morning snacks से मुझे fruit खाइली. So friends, से fruits का name कौन मते comment रे निश्चय जणेबे. Then lunch रे मु भात, डाली, पणस आलू कसा, साग भजा, छचिंद्रा भजा, काकुड़ी, आंब खाइली. आपण की लंच आइटम केमिति लागला मते निश्चय जणेबे. So friends, snacks रे मु दिटा सिंगड़ा and ketchup खाइली. then मते डिनर रे रोटी खाइबा को इच्छा नथला सेति पे मु गरमा गरम डोसा बनेली ता सहित आलू कसा. तो फ्रेंड्स, आपण को ए वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे निश्चय जणेबे. आपण